Sanibona, phinde ngibingelele nje futhi namhlanje ngalethuba ngalomzuzu ngaleli hora. Sibonge nje ubabazekayo, wesabekayo, omangalisayo, yise weNkosi yethu Jesu, umdali wamazulu nomhlaba, umdali welanga nenyanga, umdali wokukhanya, owathi kungekho lutho, wadala ngezindebe zakhe, wadala ngephimbo lakhe, wadala ngawo wonke amazwi. Yazi uke wathi nje ngilalela umyalezo namhlanje wadadewethu uNomthawu, umprofetikazi uNomthandazo waKampanza. Wathi yazi njengoba uNkulunkulu wadala nathi siyakwazi ukuthi sidale izinto. Ukhulume something ebalulekile bantu baNkulunkulu enganakekile, ongeke waze wayitshela ukuthi futhi ingenzeka ngoba singabantu sesijwayele izinto ngendlela esinikezwa ngayo nangendlela esiphakelwa ngayo. Uke wakhuluma indaba yesimanga, indaba yomsebenzi ukuthi yazi even nomsebenzi wena owudalayo, wena owucreate-ayo umsebenzi uthi Nkosi ngicela umsebenzi kanje ube specific kuNkulunkulu. Ngaleyo ndlela ngokucreate kwakho lo msebenzi uzokwazi ukuthi usebenze ngendlela ezoba usizo kuwe, ngendlela ozo-afforda ngayo ama-expenses wakho wonke, ngendlela ozokwazi ukunakekela iy'ngane zakho, ngendlela futhi uzokwazi ukuthi ukhonze uNkulunkulu ngokuphelele nangobungcwele. Yazi uNkulunkulu wathi kungekho lutho, wathi akube khona ukhanya, kube khona iy'lwana, kube khona zonke izinto. Even nobaba wethu ubaba u-Adamu wathi esey'bonile iy'lwana uthi alright wena wenza nje uyigundane wena uyikati wena uyinja wena, wakwazi ukuthi akudale konke ngoba ngezwi lethu siyakwazi ukudala. Yikho even nabantu abaningi ekwazi ukuthi adale ngezindebe zakhe, athi angizalanga ngabo namathumbu. Ngaleyo ndlela uvele uqalekiswe impilo yakho yonke, athi ulibamba ungashoni ngampela ingane leyo ibe nenkinga. So kona konke izindebe zethu ziyakwazi ukuthi zidale because ngale nkathi ukhuluma you are portraying noma uthumela ispirit thizeni ukuthi sifinyelele ebese kwenzeka okuthize ngoba kwayithina abantu baNkulunkulu singumoya. Lo moya lo oyisicu sikaNkulunkulu ovele ekhaya ezulwini esiphila ngaye. Yazi uke wathi nje omunye ubaba engilalele lapha inkonzo wathi yazi abantu bake badidiseke, athi umuntu you are selling your soul to isitha, kanti cha, isoul yakho ungayidayisa kanjani ngoba kusiyona yakho? Ama-souls wethu bantu baNkulunkulu abelonga kuNkulunkulu. Ithi sisuke sikumanipulate nje sithi you are selling your soul to get all the riches. Kahle kahle you are not selling your soul, you are just selling your liberty, you are selling your time to isitha. Because into ebalulekile lapha emhlabeni eyigugu isikhathi. Into nemali, into nayo lapha emhlabeni wena isikhathi, because time is money. Imali onayo lapha emhlabeni wena isikhathi sakho ukuthi uzinikela kwini nini kanjani, isikhathi singakanani. That is why nasemsebenzini for leyo 7 hours leyo 24 hours ukhokhelelwa wona ngoba yini isikhathi sakho. So nesithe sekumanipulate sithi you are selling your soul, khona wena uzoyitshela ukuthi hawu vele sekonakele sekuphelile ngami, kanti cha, you are just selling isikhathi sakho ukuthi ubhizi usebenzele usathana usaphila lapha emhlabeni, so that ukuthi makufika uNkulunkulu esithi uyawuthatha umphefumulo wakhe ufumanise kungenayo imisebenzi eyokufinyelelisa ekuphileni okuphakade ngelinye ilanga. So abantu baNkulunkulu namhlanje angifisa ukuthi sikwazi siqonda uNkulunkulu akakuthinta nje inhliziyo yami ekuseni nje ngabo 3 ngiyibuza ukuthi Nkosi ngabe yini ongathanda ukuthi idlulisele kubantu bakho namhlanje. uNkulunkulu watshala nje inhliziyo yami bathi yazi nina abantu umthethweni niyakhuleka impela and kuneculo nje umhlabelelo esinawo othi izwa imithandazo yethu, izwa imithandazo yethu. And then uNkulunkulu was like mina njengoba uthi angizwa imithandazo yenu nina niyayizwa kodwa. Yes uthi ayizwa imithandazo yethu Nkosi, uphendule usize usinikeze lokhu esikucelayo ngaleso sikhathi, but wena ke okucelile uyakwazi yini, ukuzwile yini lokho okucelile? Because yesikhale Nkosi usho into eziningi Nkosi ngicela ukuthi but masuphumile uswabe emhlabeni ukhohle konke leyo nto leyo. Ufike enkonzweni ufike nginikele unkosikazi, nginikele umsebenzi, nginikele ukuthi nokuthi ufike emhlabeni impilo ikuthatha ikubeke lapha usuyilibele yonke leyo nto leyo. Umhlaba ukuthatha ukubeke bese uyalibala ukuthi hayibo kombe ngacela uNkulunkulu. Yazi kombe that is why abantu baNkulunkulu emhlabeni kumele siyigade into ephuma la ngezindebe zakho, sibe specific. Mawuthi ngicela umsebenzi wazi ukuthi ngicela umsebenzi okanjani, ungavele uthi ngicela nje mawuthi ngicela umsebenzi you're just saying ukuthi ngicela noma yini. And abantu baNkulunkulu ngokuhamba nangokufunda nangokukhula sengitholile ukuthi ayikho into ekuthiwa noma yini lapha emhlabeni, ayikho into eyinoma kanjani, ayikho. Because even nabantu babuza ukuthi nginganiphekelani namhlanje, bathi hayi khonani, usho ukuthi hayi khona rice nempuphu, khona ubhontshisi, khona imfino, khona ukuthi nokuthi ubale zonke izinto, bathi hayi pheka noma yini. Inoma yini le catshangwa yimi, inoma yini futhi ngangaba yilutho.
So ngizopheka ubhontshisi uvele uthi hawu ubungapheki ingane inyama. Ngibuze kahle specific ukuthi ufuna kuphekeni. Wathi noma yini, inoma yini le ecatshangwa yimi. So bantu baNkulunkulu ayikho inoma yini lapha emhlabeni. Empilweni kumele ukwazi ukuzazi, ukwazi ukukhetha, because there is a choice phakathi kwezinto ezimbili. There is always choice phakathi kweqiniso amanga. I-choice phakathi kokukhanya nobumnyama. I-choice phakathi kokuphila nokufa. Zimbili kuphela indlela, yikho phakathi nendawo. Yabo lento yezitabane obunqikile into enga-exist, into engekho. There's either a male or a female. There's either umuntu akukho kunye okuhlukile kunalokho ukuthi hayi kusondele kuthe cha. It's either lezo zinto lezo zethu. So uNkulunkulu athi kimi, nina niyayizwa yini imithandazo yenu? Njengoba uthi mina angizwe, yizwa imithandazo yethu Nkosi siyacela. Wena uyawuzwa yini umthandazo wakho? Because yonke into ekhulekelile kumele wenze isiqinisekiso sokuthi njani uyayenza, angithi uyayi-apply, angithi khulekela umsebenzi shona khona hamba apply. Hlobo lomsebenzi unamaphi ama-qualifications, unani? Ngikhulekela umshado. Ezinye izinto abantu baNkulunkulu yazi sikhuleke size sikhale sikhihlize inyembezi, sikhale sikhihlize amagweba, not understanding ukuthi lento uyikhulekelayo iza naziphi ingqinamba. Ngikhulekela umntwana, not understanding ukuthi lo mntwana lo mase sephuma uzophuma nezinye inhlungu. Ngikhulekela umsebenzi, not understanding ukuthi lo msebenzi engudingayo uzodinga ukuthi udele ubuthongo bakho, ujwayele ukulala kuze kushaye u-10, uzodinga ukuthi uvuke ngo-4 manje. I-sacrifice ubuhlungu leyo nto leyo. Ngikhulekela umndeni, don't understand, because everything is a compromise, everything is a sacrifice, everything is a pain. Sesiphila ngaphansi kwesiqalekisa. So uNkulunkulu athi namhlanje ngumyalezo nje obalekile. Uyawazi yini umkhuleko wakho? Uyazizwa yini ukuthi uthini? Can you hear yourself? Uyazizwa ukuthi uthini wena? Ngiyakuzwa uyakhuleka impela, uyakhala kumina, uyakhihliza amagwebo, uyazizwa kodwa ukuthi uthini? Uthi Nkosi ngicela ungiqinise ngizoqala i-fasting yami ya 7 days. Uyizwile ukuthi utheni? Uthe ucela uqiniswa ngithi. Kuthi mase kufika ilingo ushaya inzululwane ukuthi idla khona manje. Uyizwile kodwa ukuthi ubutheni? Because uyakhohlwa konke lokho kushaya indiva ukuthi bekade ngikhulekile enkosini. Ngaleyo ndlela ingelo seseyifikile zithi zokusiza. Zihamba zibuyele emuva because wena ukhohliwe ukuthi uceleni. Ukhohliwe ukuthi uNkulunkulu umthe akeze namapha amandla. That is why abantu baNkulunkulu kubalekile kube specific into oyithandayo, noyidingayo, noyicelayo, uyazi kuNkulunkulu ukuze mase kwamukelisa kona ukwazi futhi ukubona. Sikhulekele nomoya ukwazi ukwehlukanisa, bathi spirit of discernment. Ukwazi ukwehlukanisa ukuthi nangu uNkulunkulu siyaphendula, nangu uNkulunkulu siyakunika ukuthi, because zonke izinto zapha emhlabeni abantu baNkulunkulu iqiniso lezibuswa yisitha. Fana nomuntu athi kwasema uNkulunkulu ngibusise ngemoto installment ayikhokhela njalo ngenyanga u-6,000 ebehola u-10,000. Usale no-4,000 uzothi isibusiso leso akusona isibusiso nhlobo, isikweletu futhi asiveli kuNkulunkulu, qamba amanga. Kozana zonke izinto abantu baNkulunkulu masazi ukuthi siceleni, masazi ukuthi siceleni. So ngifisa nje sifunde nje umkhuleko obalekile osemqoka uNkulunkulu okuyizwi athi asikhanyiselane ngalo usuku lanamuhla. uMatthew chapter 6 qala lapha kuverse 9 othi ngakho-ke manje anokhuleka kanje nithi, Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. Lo mkhuleko siwukhuleka njalo bantu bakaNkulunkulu. Asukhohlwa. But engazi ukuthi sewaba isilolozelo nje. Sewaba amazwi nje washoyo. Abantu abasawukhumbula ukuthi kahle kahle uthini. Because mawuthi mayenziwe intando yakhe emhlabeni njengasezulwini, umbuzo uthi uyayenza yini intando kaNkulunkulu lapha emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Ezulwini kukhothenywa uNkulunkulu, ezulwini kulalelwa yena, ezulwini kwenziwa konke uNkulunkulu akusho methi left kuthiwa left, methi right kuthiwa right. Akufana lapha emhlabeni ukuthi uNkulunkulu athi left uthi engeke ka left kunjiyana. Athi uNkulunkulu esuku lokukhonza isabatha uthi ingeke lakuletha namhlanje we. So bantu baNkulunkulu asikwazi sikukhulekelayo. Asizizwe ukuthi sitheni. Zizwe ukuthi uthema uthi Baba wethu osezulwini mayenziwe intando yakho. Bese uyayenza ngoba ukhulekelile ngithi lokho. Ukhulekelile kodwa ukwenzi uhleli nje. So uNkulunkulu befika sakuthetha ukuthi thina abantu sinjalo. Thina abantu asizazi sifunani kahle kahle. Sibhizi siyakhala uNkulunkulu kube ngathi uNkulunkulu akaphenduli, kube ngathi uNkulunkulu akezwa, kube ngathi uNkulunkulu akanalutho akasize ngalutho.
kodwa ingumnini mandla wonke. Yonke into imila ngaye, ivela ngaye, iphila ngaye. Amanzi emvula afika ngaye, umoya, ilanga, yonke into ingaye. Kwayithina uqobo siphila ngaye. Cause asadinga ukukhola manje, kumele sazi. Ngeke ngithi mina ukhona yini wena ohambile wayothenga ifoni esitolo, wayithenga ngemali yakho, lethe uqale waseva, wathi nje ngifuna ifoni ya-3,000, wahamba wayithenga esitolo. Mangiqhamuka mina ngithi uyakholwa ukuthi ifoni yakho le uzothini kumina? Kumele uthini? Hayi ngiyakholwa ukuthi no, awukholwa, uyazi because wena uyisebenzelile leya foni. So noNkulunkulu, bantu baNkulunkulu, akudingi ukuthi sikholwe. Do you believe ukuthi no? Siyazi because ngaphandle kwakhe asikho. Siqanjelwa manje izinto eziningi ezikhona lapha emhlabeni. Kuthiwa hayi abantu bekhona kuthiwa yini i-evolution lento esasifunda ke la sithi hayi abantu baqala baba ilwane baqala baba. There's nothing such. Sonke sivele nguNkulunkulu, sonke sikhona ngaye futhi siphila ngaye. Futhi mase ethanda ukuthatha umphefumulo wakho uyawuthatha. Noma inini noma kanjani noma ngayiphi indlela, ngawuthatha ngisho ulele, ngawuthatha ngisho uhambe, ngawuthatha nanoma ingane. So akukho esingakubalekela, akukho umgodi wokucasha lapha emhlabeni. Athi uma ufika umbuso wakho mayenziwe intando yakho emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namuhla isinkwa sethu imihla ngemihla. Uyasicela isinkwa sangemihla ngemihla uNkulunkulu. Bese wenze njani? Bese sifuna kwenye indawo usicela uNkulunkulu. Uzwile ukuthi ukhuleke wathini? Usithethelele amacala ethu njengoba nasi bathethelela. Are you sure ukuthi uyabathethelela abantu abakonayo? Are you sure? Noma uyasho nje kuphela. Or mhlawumbe abantu sebawuyeka lo mkhuleko angazi. So kubona konke abantu baNkulunkulu, uNkulunkulu bese uvestate nathi ungasingenise ekulingweni, kodwa sikhulule kokubi ngoba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Uyeza umbuso kaNkulunkulu lapha emhlabeni. Do you understand ukuthi kusho ukuthini lokho? Do you understand ukuthi kusho ukuthini ukuthi lapha emhlabeni kuyofika isikhathi lapho khona kubusa ubundlu, kubusa uKristu, kubusa uNkulunkulu, ungasekho ilanga, ngasekho ulwandle, ngasekho uSathane, ngasekho amademoni, ngasekho lutho, sekubusa umbuso wezulu. Lo vele kumele ngabe ubusa lapha emhlabeni. Ngoba umhlaba isenabelo sey'nyawo zikaNkulunkulu kuphela. Udalwe nguye, ungowakho, uyowuclaima one day and very very soon. So umbuzo uthi uyazizwa wena mawukhuleka ukuthi ukuthini? Noma uvela ukhale nje ngoba ujwayele. Uyazizwa noma mhlawumbe usujwayele ukuthandaza, because there's a huge difference phakathi kokuthandaza nokukhuleka. Ukuthandaza kusho into oyijwayele uthi awuvele the norm, vele ngijwayele ukusho kanje, but ukukhuleka from spirit la khona umoya wakho ububula ukhala. Ukhalela iy'ngane zakho, ukhalela umndeni wakho, ukhalela umsebenzi wakho, ukhalela impilo yakho, ukhalela umphefumulo wakho. So bantu baNkulunkulu namhlanje nje ezinkulu ezimnandi indaba zombuso wezulu zithi bantu phendukani ngoba umbuso wezulu usesondele. Nihlengwe nisindise, nibhabhadise ungene emanzini emfuleni ahambayo ngoba phela izinto zonke sefikile kanti ukufa kuseduzane kakhulu. Zazi ukuthi ukhulekelani, zizwe futhi ukuthi utheni emkhulekweni wakho ukuze lokho okucelile enkosini uzowamukeliswa kona ngesikhathi nakumzuzu ebewona wona. Inkosi ibe nani nibusise. Ngelihle lithandeka lingcwele egameni lenkosi uJesu. Azi ukuthi uNkulunkulu esizonda isono, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele manje sephakade. Amen.